National People Party NPP Nongstoin constituency menta ka arpupratrik kulalangkot araja arpulai kalayo ban pulai pai ba ka kai phot halo ka jingtre kam uameli ka Nongstoin ba Max Milan Bersat hakini ki sansnam ka jinglong ameli ka jungu ya ka tei ka kai phot la pulai pai ba do general secretary ka NPP Nongstoin block uba ALCM harangkat ka general lang kinong lambat khot ka NPYF NPP Women's Wing but NPP Media Cell ha ka jialang ka balapan long ha upper new Nongstoin uba ALCM habakran hakatai kasi ulapan snguru ikbabun ki jingtrekam bat ki mati jong karoi kapar ki bau teu ameli ulale nakabenta kanong stain kemudian sebuah penpersai idon ki jingkren idon ki jingong kini kisi kamtame balajan koi kenika election ba ki ong lada long ameli manu jadi skim ki ba ka sokar kadon manai kamutin koi besi ki paiba lagu awal bersai ini. Lada kata kalau katum kata kajeng kata yang beriu, kalau dalam MLA menu ini kiskim iwan. Kajeng keli jongai ini beriu kalau hagini ki totally kisnem balai ini kiskim iwan. Balai iwan tang mentasan snem. Akabagi nak kalian jong parti NPP ni bermi yau beriu uban ya lam ya kan dengan konstitusi. Pada uni MLA baka NPP ke bermi ula parwanra yang gini skim ikamun ba lata ka NPP kala parwanra yang gini skim tangah gini san senam kat ni ke bagi lampu jingthong